karbilo charlie song hin pen nangli tum media tum nil tum nang cho phateng pen na do porting pen ke bang por nil tum hin pen pranchil nang tum phan suri suri ka choro paje silalo pini nil tum karbilo charlie song hin pen jasemet pet phirang ke amai ke phana ko ke la hello je patumi he jong haroghat 18 nong haroghat LSC long MLA akhai dorsing rong hang alangli hin pen phirang ke phalong lam the pak lang pon je nil tum phan naki pu pon lage je nil tum KSA amethang jungjung si KSA che krong bor idet pu alam se alangli pak lang lo lam cho takali alangli lam kang li pensi ni tum phan naki pu busi ala ni tum president phan akoi pi pon lo lam cho takali si alangli hibang putu bangke laki che bhonging tungo ma pusi nangi pu che bhonging tungo lo pulo tang te arni mate atarek thik de nang pusi alangli hin pen tumi nang pupon lo jasamet pet la so pu thang nil tum mahin pen pini bangke ke hai MLA dorsing rong hang phan lamboy pipon pu si la lo je ke dam tang Assam Assembly budget session along longle pu tha khalada Assam CM mate Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen paklang lo je Karbi Anglong along le halada dudukuluni long hai hui long pot eviction claim pro halada long komane minority khai det ta thek pujalang hin pulo je laki halada ke Karbi Anglong along le ahem phu ke Karbi Anglong Thomas Council lo busi pulo hala so part bange nil tum da choro dun lo sinangli tum same ada media long nitu president kaning je same hala so part bang alangli tame choro dun lo puoi fit pus tame hala so itum along lam ningje bo mahutsi je non Karbi Anglong lam apu thang ningje bom hosi PGR VGR along le along ke do tum phanta pata pipon po busi alangli bange ningje lo tang de hala so chi nil tum president ki pudun cho je la bang so lam bange lamboy nang pita ba clarification chining tung du busi karju cho je hal da bangpli MLA ta amek tong jang nun lon ma anotong thon o ingthong dun o ma busi ki ningje chot ka prek thang da bu pe da unparliamentary word pula da thang da ningje pon pe sitame alangli tumi MLA bang ka ningje ke nil tum president phan bange ka prek kalili kalang lam sina arbok lo tang del tum chini lo je Karbi Anglong bang ke alam che than boy hu jong si itum ke pachu ke dam tang eviction hota me nitum bange choro dun lo je media theng no same Karbi Anglong Thomas Council mate Assam government pen eviction ke deng por ke dume choro lo ta hala so chot kali je PGR VGR along khiruni long ke do ta uttar borbi long do ala tum phan tame eviction claim nang ji bu bangke pulo la so joine si patumi bange nitum bange chesong lo eviction claim nang ji podim long si long le pata ako pithuji pulotang entum Karbi lo charle song bang ke lage comment ni da khron gelo athema chini lo je nitum ke methang Karbi khe tum KSA pulotang de Karbi khe long phansi kar jab tum lo jasemet ke khe am or bulo kopine Karbi lo charle kopine Karbi khe bang ke na hok thitan lo pulotang nitum hin bang ese chepa do dun polage la son thak si budget assembly long do bo ma du tame je VGR PGR along le long ke do tum hata pata pipon po po jok si alang li pending jelo tang de hala so video nal dum thek long lo mene Karbi Anglong pen angtan PGR VGR phansi long le pata pipon po puge hala da Chief Minister same ningje je joine si nitum mage mahu promasong lo la so kachini ji phansi nitum mage jasemet pet press meet long pulo je la so long le bangke Karbi Anglong long le ningje bo du le ko son si la PGR VGR long le long pata pipon po po joine si nitum hin bang tame chedon nunde la lo la son bangke pendo chulang je alangli nitum hanang pulo je methang self style se claimer KSA da ka che krong bori KSA president bo che krong bori pusi puro la bangke nitum ka che krong bori pula pokali je nilitum busta me hala bangso 2018 naning kana du aniltum Central Committee Steering Committee do hala da 32 members do 32 members ang bong sin 2/3 majority lang hala so ke lang ban si kupuma ka chedon desi hala da bang si lang lo je nitum bang si ka chedon ong mana hola so nilip same Central Committee long members chola members do niltum same ke thek kere penan ke charli tum dolo tang de alang jong si ke chok che de niltum tame alang li hin ke abe do dunde si alang li la puso na kar bok pon ke niltum alang li ake hai MLA dorsing rong hang phan nitum pen pin rem lo la puso mon pi alang li nije je dai phansi niltum hin pen churing lo lanjo takali alang li inut MLA selo MLA pulo tang de itum rat tum si pahai lo je alang li inut thek se reset ba khe phan kam claim pi pon bon pusi niltum tame cho pahai lo rat tum che to dun lo je te alang li kopi alam si nije lo te alang li sila ke unparliamentary vote ka nije lo lagi alangli inut MLA sele koson si je bhong ji ma polam ka nije halo na tu mun thik datha alangli nije ke je bhong ji te arni thik da nang pusi ki pu je bhong intungo ma je bhong intungo pulodang de arni ji thik da si ke me pu la inut MLA or adur la poson lo malam nije nei
alang li lapuson jot takali je kapre kalong tame alang li lam ki klang do tame nil tumge KSA tumge je kapre political party phan ke sorsar pula puson ave ja komane congress party puno BJP puno SDC mo APHLC puno nitum komane madu political party phana tum sorsar se tame ni tumge kenang sot pulo ni tumge isi pressurized group jot je konane karbi khe phan na hok deji pulo ta ni tumge ese ge jibi dun bekpo lason thak si je BJR along le long ni tumge eviction si claim nang ji busi hangkong aprang benda labang su eviction Kurinang ji padim kuresi longle pata PG pulotan lage nitung ke cedon nundelo laso jok si je kese tumda aning pope si media long cepak lang lo je karbiang long CM ki karbiang long la ke do BJR long le phange pata pidesi kaprega din si BJR selam tu popu ke lage kona lam si ke ninje lo la bang etum munthi du nang ko je nili si example ninje po je halada budget session long do boma du Dr. Himanta Biswa Sharma Chief Minister ningje po amlo je PGR along le long pata pipon popu hala suhud bange karbiang long pen angta na PGR fansi pipon ji bhodang ningje je athima lage karbiang long alam reference en boma dusi la so lam tang ningje cho bulodang hala da itum long kache toidun bangpli MLA dolo MLA ang mo alang itum ta question erai junai hala sur erai juna po arjunu nang po je nitum karbiang long phan kalima kalang ma pula ma arjunu nai je itum bang nili isi reference and itum school dun lo college dun lo pulane teacher jong si tuma lo nang khan bo ma du itum konama ke chini ne dia dokok pulotang de lage men si itum arju dun po itum confuse ban cepak clear po je la bang thek lang chini lang ko son lo po alang son thak se lang tum arju nang po ta lang ko tumi ke cepak lang ko pilo je ni tum ada nai nage lam ka ninje awar sai do apor ka prek do tamela ke alang tu ma por utan nang ninje dun de ako la so bang lage kache dan no na re nai alam ave just arju dun lo anda cho la so confuse jone si ni tum ma mai pu same press nong lam ninje nang ko lo la si nil tum chuni ri lo je alang li son MLA kaprek ahin tame alam the arju dun long bom la ta nili tum thang na pupe arbok be la pen ninje jelo si alang li phan chuni lo nali labang so alam ni tumha jebhong nang ma jebhong tung ma ke bukaning jega lang ni tumha nang jikubir nang ji busi ni tumain ben chuning lo athema alla ke ni tungge jebhong nang polam legi putali na tum video tame theklong pamelo arjulong pamelo je ni tum president ke lada nang tum fan jebhong nang pule ke hang dali jingchek nang pulagi pulgali arni arni hodera jebhong nang putagali je halage karju cho je nang tum hada assembly long budget session do bomhun megjang nun klima pusigi pucho lage konane lage megjang nun klima pule unparliamentary word kali lagi la so jone si ni tum pini karbi lochale song hin pen bangke pin rem ponlo la pen ke bangjila ni nil tum KSA phan la pusona lam ningje je dei phan sin dili tum ake hai dorsing ro hang musabi alang li phan chuning pon